Znači, ljudi, Nane ne zna da je ovo ljuta. Tako da... Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u moj novi short video. Danas je sa mnom Nača, Nanom, Lelićima, Dećima, u Bužimu, u kuhinju, svemu, 7. Nana, Nača na Balkanu. Danas ja probavamo Flaming Hot. Inače, ja sam ga već jednom probala, ona ga nije. Ali, inače, ljudi, ja sam to probala kada ga nisam, ali dobro. Tako da idemo da ga otvorimo. I ljudi dragi, evo ga, otvorili smo. Sad ja prvi dajem Nani, jer će ona to prva da proba. Izvolite, gospođo, sada. Hvala. Kreni se prema kameru. Odlično. Počeo ljut. Ljuti je. Šta je ljuti? Ljuto. Nije. Nešto. Nešto je ljubav. Ljuto. Je na prvo ljuto. Samo ljut. Inače, na ne bio prank. Ovo je stvarno ljuto. Zato se zove... Pa sad me već tek ujede. Tako da ljudi, vidjeli ste Nanini Flaming Hot. Vidiš. Vidiš, ne pokušavajte ovo jesti. Ne pokušavajte ovo jesti. Ali znate kako je to, ljudi? Ja lizem. Meni je... On je cijeli pojela, njoj nije ništa. Ja sam cijeli. Ja. To nisi normalno. A dobro, ne veze, hajde ti s najjača na Balkan. Zato je ljudi najjača. Ja. Ljudi, hvala vam što ste gledali Flaming Hot video od Doritosa. Znači, ja misle da zeznem Nane. A šta bi bila? Vatra gori iz usta. Ništa, ljudi, hvala vam. Moju reakciju bolje da ne gledate. Ali hajde. Samo što nema oni vatre da izbaci. Samo što nema vatre. Peče. Ljudi moji dragi, ovo... Meni je tako ljubav. Ja idem sad ljudi popiti mlijeko, tako da vama hvala što ste gledali ovaj short video. Mi se vidimo u narednim videima i čao!